Sapach'isi munasqa khuyamasi, uyarispa kasanchik kay mensajes Pastor Joel Florespata, maychus chayamun Boliviaman. Hinata ama qonqanaykichu tiyan invitayta wawqi masiykita, pichus niraq riqsinchu Diosninchik tatata, paypis uyarinanpaq kay mensajesta. Hinata kunandiya qayarispa kasun ñawirispa kay devoción matutinanchikta, maypinin kushka patakama nispa. Chaypaqta invitayki kicharinaykita kay libro de Romanos capítulo 15 versículo 6 ninkay hinata. Ahinamanta tukuynikichik sonqolla simillataq Señor ninchik Jesucristo Tata Diosta yupaychaspa hatun chankichik. Munasqa khuyamasi, kaypi anchatataq animawasanchik apóstol Pablo, kuska wawqinchikwan munasqanchikwan wawasniykichikwan qusaykichikwan kallpachakuspa pataman rinapaq. Ima kashan patapi imata noqanchik tarisun, tariya tisun maychus kanqa wasinchik, qori kallisniyuqta chayta ruwasan munasqa khuyamasi Diosninchik tata, pichus tukuy wawasninpaq. Hinata sapanchik mana chayman chayaya tisunmanchu, chayrayku kuska trabajana tiyan, sonqolla similla payta mask'akuna tiyan. Dia runa may ashka orqota payqa chayay munarqa, maychus nisqa orqo Everest nispa lluq'ay munarqa payqa, pero mana sapan atirqachu. Chayrayku invitarqa runa masinta, kushkataq paykuna chayarqanku, chay paykunaqa chay hatun orqo Everest nisqaman. Ahinata noqanchispis munasqa khuyamasi, kunandiya invitana runa masinchikta kuska chayanapaq chay Nueva Jerusalén nisqaman. Ama qonqaychu kay yachayta, Diospaq bendición ninwan kaychik.